Aktuelni čas. Ko se javlja za riječ? Odbornik Zemunović. Ja mene Da. Pozdravljam sve prisutne. Moje pitanje se odnosi normalno gospodinu Noviću, načelniku stambenog komunalnog odjeljenja. Gospodine Noviću, prije pola godine negdje pitao sam vas zašto nije urađen put popravljen u ulici Miloša Abulića. Vi ste tad rekli da će biti čim prije, a to se povlači već 2 godine, pa neki dan sam preko Dragana Vukadinovića, ne znam da li vam je prenio to isto, da vam kaže, pa molio bi odgovor. Znači 2 godine se to razvlači, a u pitanju je, pa recimo oko 50 metara, a rađen je asfalt odmah pored toga, novi asfalt. Hvala. Zahvaljujem. Odbornik Topalović. Hvala predsjedniče. Ovom prilikom pozdravljam sve prisutne. Pitanje nadležnom odjeljenju. Mene interesuje, a i većinu mještana Maloj Sočanici, ko je donio odluku o postavljanju ulične rasvjete u Maloj Sočanici na ovaj način ko što je urađeno, da li je to pojedinac ili savjet mjesne zajednice Mala Sočanica. Koliko sam upoznat, savjet mjesne zajednice još uvijek nije održao nijedan sastanak u novom sazivu od izbora mjesne zajednice. Savjet mjesnih zajednice. Hvala, toliko. Zahvaljujem. Javljali se još neko? Odbornik Savović. Prvo da sve pozdravim. Pitanje za stambeno komunalnu. Put u Donjoj Lupljanici, napravljen asfalt 3 metra. Nakon 7 dana preko tog asfalta ide novi od 4 metra. Ko je kriv za taj promašaj? U čijem trošku se napravio taj još 1 metar dužni u širinu i da li je mogla stići dokumentacija da se napravi za 7 dana, da se napravi novi asfalt? Hvala. Zahvaljujem. Odbornik Petrić. Hvala gospodine predsjedniče, pozdravljam sve prisutne. Čestitam kolegi Tominčiću na izboru, odnosno pristupanju skupštinskoj većini. Moje pitanje je za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, a tiče se rekonstrukcije zgrade osnovne škole Nikola Tesla. Javnim nabavkama je predviđeno da to ide kroz 2 lota, znači jedan lot koji je adaptacija zgrade u trajanju od 300 dana i drugi lot broj 2, uređenje školskog dvorišta, 120 dana. Pretpostavljam ja, pošto je isti izvođač, da će to biti objedinjeno i da će to biti 300 dana. Moje pitanje i pitanje građana je da li je ovim javnim nabavkama za koji su obezbeđena sredstva u iznosu od 5,2 miliona obezbeđeno opremanje, odnosno uređenje enterijera kao što to imaju sve urađene osnovne škole po savremenim standardima. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Javljao se još neko za diskusiju? Odbornica Dimitrić. Evo ja ću vam ovdje samo prenijeti jedno pitanje koje vam postavlja jedan građanin grada Dervente. Kaže ovako: kome je dom zdravlja, kojim putem i po kojim kriterijima i uslovima dodijelio 3 stana na području grada Derventa? 1 stan se nalazi u ulici Stevana Nemanje, 2 stana u Kineskoj četvrti i 1 stan čeka da bude dodijeljen. Stanovi nisu dodijeljeni prema informacijama nijednom ljekaru, a nekada smo ovdje govorili da se pokuša iznaći mogućnost da se na taj način dodjelom stana motivišu mladi ljekari da ostanu u Derventi, što je za Derventu prijeko potrebno. Hvala. Zahvaljujem. Odbornik Katanjić, izvolite. Hvala predsjedniče, pozdravljam kolege odbornike, gradonačelnika sa saradnicima, goste, mediji i svi koji nas prate putem javnog prijenosa. Pa moje pitanje, evo slično se kao kolegica Sanja odnosi na gore dom zdravlja, isto tako jedan građanin me zamolio da pitam, ako je to tako, kako je moguće da se javni parking doma zdravlja prevede u vlasništvo privatnih lica, Žunić Igor i Žunić Davor. Ako je to tačno, evo piše tu i kao i HČ, ko je dao saglasnost i u kom periodu se to desilo? Hvala. Zahvaljujem.
Još neko? Odbornik Nagradić. Dobar dan, pozdravljam ja sve prisutne. Pa moje pitanje je također odeljenju za stambeno-komunalne poslove. Evo, više navrata u ovoj godini sam postavio pitanje za suženje puta i odrone na relaciji 3 Kruške, Brdo Savića i Milića Gaj Crnča. Samo da napomenem da sam tada dobio odgovor da će se postaviti znakov, na jednom mjestu je postavljen znak, na drugom mjestu je izvučeno 2 kamiona i onako samo istresena. Pa moje sada pitanje, i također odgovor je bio da će to početkom 6. mjeseca biti odrađeno. Do dana današnjeg nije odrađeno, da li će u ovoj godini biti uopšte odrađeno ili trebamo čekati da neko nastrada? Hvala lijepo. Zahvaljujem. Javlja se još neko? Da li neko od odgovora? Načelnik odeljenja za stambeno-komunalno, izvolite. Hvala, poštovani predsjedniče, uvaženi gradonačelniče. Imam puno pitanja. I trenutka. Ali prvenstveno zbog značaja pitanja, pa stežine i tako dalje. Am se malo i našao, što ne. Sve u datom vremenskom periodu dobićete u pismenoj formi. Možda i najvažnije. Niste vi očekivali. Pitanje je bila zbog pitanja. Ali ima pitanja koja nekad i ne zaslužuju odgovor. I tako. Ali neću komentarisati nijedno pitanje. Nesuvisli, nešto čuo, nešto rekla, kazala. Evo sam primjera što se ja ovako opredjeljujem. Ja se izvinjavam svojim saradnicima što im preporučujem toplo da to studiozno prouče i u zakonskom periodu koji je obezbijeđen u pismenom formi to uradi. Ne možemo tako rekla kazala. Nije isti izvođač na školi, 2 su izvođača, gospodine Petrić, a i sad moram malo čatnuti. Jedan je Proda Mont, a vanjsko uređenje od 298.000 radi Derventa. On čeka da se uredi ovi poslovi i dinamika je dobra i obišli smo i zadovoljni. A vanjsko uređenje je 280 i ovo 4.700.000 i to je 5 milijuna i nešto malo, a ostatak para do 5,2 milijuna mi smo već u pripremi da radimo ovdje, tako se kaže, gdje se počinje rekonstrukcija, ulica, vodovod, pa sve do Srpske Varoši i tu je jedan hidrant iz koga će ići 2 cijevi 16, ali o tom se treba baviti, a ne ono, jel tako? I to je predmet i predračun oko 50.000, opet iz toga 5, nešto do 5,2, načelnik i ja smo se izdogovarali i idemo u javnu nabavku da ne bi ovo asfaltirali, a nismo vodu odvezli iza biblioteke, odnosno tu količinu vode koja je neophodna za školu u budućem vrijeme. I još toliko toga, znate, malo smo i nabrijani, malo bi radi reći, ima prilike, evo reći ćemo i reći ćete, evo ja neću čak, ja sam se ti telefona, ja i Dalmatina smo se najeli, ja sam se toga najija, tako da ni se prodajem, ni preprodajem, ali nek to malo hane i nek to dođe u pismenoj formi, nikakav problem neće. Ako budemo imali skupštinu, ne znam ja hoćemo li imati, a ja ne govorim ti. Toliko, pa možda je najbolje. Mir s vama. Ali mir i s vama.
da ovo prođe, ovo je vjerovatno zadnja ili predzadnja skupština, ne računam svečanu normalno i nadam se da ćemo danas svečanije razgovarati o svečanim stvarima, da prođe što manje tako tog konjogriza, kako se kaže na trava, da ostavimo mira i za neku klasu koja će sutra doći. Neće se složiti u svemu, ali trebalo bi se složiti oko Dervente. Eto, nažalost, ja ću kazati, neću se više javljati za riječ. Nisam sretan da smo se slagali oko Dervente. Slagali smo se oko svog zadnjeg dijela, malo više. Ali šta ćemo? Hvala. To smo. Zahvaljujem. Odbornik Petrić. Predsjedniče, ja sam bio počastovan da gospodin gradonačelnik djelimično odgovori na moje postavljeno pitanje. Hvala za ispravku, ja nisam imao dovoljno informacija i hvala lijepo. Koliko sam shvatio, čeka nas raspisivanje još jednog tendera. Raspisivanje još jednog tendera mora se obezbijediti, znači novac, projektna dokumentacija, mora se provesti procedura koja nam uzima vrijeme. Analiza koja nije bila dostupna široj javnosti predviđa da škola bude funkcionalna, da bude sa svim onim didaktičkim sredstvima, pametnim tablama, klupama, stolovima, kabinetima, kao sve savremene škole. Hvala vam lijepo, ja očekujem pisani odgovor na sve ovo. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Javljao se još neko? Ako se više niko ne javlja, kako sam razumio, znači svi odgovori će doći u pisanoj formi u zakonom predviđenom roku koji kaže da je to 15 dana, ukoliko bude trebalo potrebne dokumentacije, to je rok od 30 dana. Izvolite, gospodine Nagradić. Samo da olakšam načelnik odeljenja, meni ne treba odgovor u pismenoj, meni treba tamo da se to uradi što prije moguće. Zahvaljujem. Ima li još ko pitanje ili komentar ili... Ako više niko ne javlja se, zaključujem aktuelni čas.